Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras ti amin papagayam, inta iba sa ti Filipos Kapitulo 4, versikulo 6. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngam tunggal agkararag kayo iti Diyos, kat agdawat kayo, deyo liplipatan ti agyaman kan kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Napambanuga kun manang. Trabaho matla at trabaho ter aramidag. Makapauman. Ni, katagin na nakamot aadin ko. Kaano ka makainan na? Uray Domingo. Pastra kanda kami ije trabaho mi. Taado ka no ti sambut mi. Apay ngay siya. Trabaho akmot at trabaho. Kitaam. Nagadumanan dagiti lalabaak. Inton madamdama. Agluto akmanan. Ay. Makabanok ti kastoy. Aginana ka. Uray no ko na mga da trabahom iti Domingo. Mabalin kamot nga ag day off Siyak ngay, madamdama, agluto ak iti merienda, amapan ko ilako dita eskwelaan. Siyak, amay sa nga ina, sa anak ka maumumang agar-aramid ka dagita. Inspirasyon ko nga min dagiti anak ko. Nang runa ta, pinanawan na kami ni manong mo. Ay, si kanto lakit din a single, ading ko. Laura! Laura! Ne, si kamot gayam day ta Melody. Manang, adda ni Laura? Aday dya unag. Umunag ka man langan ading. Tamadamaak nga agsibsibog ka dagiti masetas ko. Sige manang. Kasaritan man gayam day tagayam mo. Masadsadutan nga agtrabaho. Ni, apay nga O sige manang, umunag nga ron, tayo nakasarita. Laura, friend, adda Ay, Melody. Umunag ka. Kumusta ka nga Kastoy lata Ni, apay anak kalidlid ay ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Masat sadut ako nagtrabaho. Isumot lata nga iso ti aramidan. Sumarak iti bigat, agawid iti malam. Kasjay tumanan iti kabigatan. Ay na, friend, stress ka lang, iso ang kasta. Kat, sika, kumusta ka? Ay, katmayat Saan ka di amasadsadot, akas kanya? Makarik na aklatamot iti kasta Ngamnas ken alabanak, tasyak nga ron ti breadwinner ije balay mi. Kasano nga no jak agtrabaho. Saan kami namangan Amom, lumukluk magak pay ngamin. Kita mo. Ay na, tumakder ka man ngamin dita. Taintag pag na. Ay, masadutak. Kan may isa, nagpudot. May kakit din. Ayun gayam. Amom ka di talaang bangir a boarding house ti ayan ni Gary a crush mo. Makarda ditan? Di ka mamati? Umay ka, taagin lalabas ta. Makitam dita. Ay, sige man nga ron. Makabanog mo timag na. Mairwam kanto. Ma-enjoy munton timagmag na. Inaldaw ka kading agwak-walking? Wala. Uray ka sa ti kinabisik. Umayak lata ag-walking. Isumot lagayam nga imislim ka. Amom, ad-adda ang ma-stress ka no saan ka nga agwat-wat. Kasta ka di? Wala. Imbes nga agbuya ka iti TV, ag-workout ka kiti. Ay, dinakman bagaan iti kasta. Tatalaga busy Oy, aday ta. Nakadanon tan dito ayan ti boarding house ni Gary. Ha? Dito yan? Wan. Isuday ta sangsang mo. Ay, nakababain. Amangan no makita data dito Uy, isun sanday karumwar Ay, isungag paiso. Ay,
makita na ta. Kat, man ano kumangay? Ay, timalyaw si ka. Ay, nagpayapay pa. Payapayang matan Ay, imisampay. Ay, kat isa mamata. Oh, kaya't mo tasit ganta? Mabainak. Ay, agawitan. Umay kakiding. Umay kan. Ay na, umay kan. Sika talaga. Impasubo nakmanen. Anya nga impasubo. Di ka man. Kat no kayat mo tanakitam ti long time crush mo. Sa bagay. Ay na, agin na sidag kami gaya man iti paggigyanan. Oh, anya nga ita, di si marantakan. Asidag gayam iti paradaan ti ayandaan niya. Katuan. Ijayak ton amapan agura iti lugan ko iti binigat. Barang adan tugon daway nga agkalugan kayo. Kat ija iton amang rugi ti love story you. Wish ko lang. Ay, agyaman nak, tainawis nak dito balay. Ay, maburboring ak ngamin talaga. Ay na, nagmayat tirik nak. Kasla akla na charge. Oh, makita. Laura? Busy ka? Juan. Ay, nagadumanin dagit ipaparash ni Sir Kanyak. Kita mo, napuno iti papel to lamisaan ko. Tayo na ti trabaho mo. Oh. Anya, nagadun ti aramida. Basit lang dayta. Ay, anya ti kayat yo. Saan na ka maturog? Didak paginanaan? Rush ka no dayta, ah. Ay, sobra kayo mat. Anya ti aramidan dagiti dadduma. At dadala ang matditang Facebook, ah. Kabalam dayta. Ay, sobra kayo talaga. Unfair ti aramidan nyo. Rabiin, simangpat ka din ni Laura. Ne, kunak mano simbangpot itayan tatang. Awan pa'y maut. Padpadaanak nga raud. Itaman pa'y anarabyan. Awagan man kit day. Mabitla ang tatang. Ne, saan mo't ama kontak ti cellphone na tatang? Ay, sos. Apay nga taan. 9:00. Apay nga ta anarabyan. Iing ka man kit di damagan kin ni Melo di agayem na. Saan da nga agkatrabahuan ka ni Melody tatang? Sa bali ti opisina ni Melody. Ay, italaang mata marabyan ni Laura. Pagdanagak dagiti loko alalaki dita. Saan kayo ka di nga agpanunot iti dakas tatang? Agkararag kayo nga awan dakas ang mapasamak ka ni Laura. Ay, imbaglakit din ta imbaon na ka ni Sir amang itulod kanyak. Rumbang lang, ah. Tane, rabiin. Kita man, napuno da ito'y bag ko kadagiti paperworks. Tauray adda ki balay, agtrabaho aklat ta. Kaasi ka mo't, Laura. No, apay mo't asyaklatan akanayon ti mapunponduan iti trabaho. Agan anos ka di. Tay kunada nga ruden. Tinagagat. Kakaasyan ni Apo Diyos. Tinak man ang awan iti kasta. Ayan nantay, balayo. Nalipatak sa amatan. Idiretsyom laeng. Itinalabaga agad. Isardeng mo to ni Jay. Narabyan ka lang arudan anagawid. Aging ka ita, agtrab-trabaho ka pa'y laeng. Kasapulan ka no dagito inton bigat manang. Ay na Laura, bumakit ka mabiit no kasta. Uwan nga rod. Day tamot ti kunak. Tengay ibagbagakken ka manang. Amabambanugak launay. Naalakat anusam aading ko. Nasa isaya at daytan, ngamtay awan trabaho na. Uwan manang. Agano sa kuna. Ang makapalubat mo't. Agbakasyon kanto, tapno makapag-unwind ka mo't. Ala, lipas mo dayta. Hello? Ay na, itay pa'y nga
aw-awagan ka. Ay, busy ak ngamin. Diyak ko nasa ang asumbatan ti cellphone ko. Awisan ka kuma. Ay na, diyak pa'y masango. Sa dino ay ti pangawisam kanya. Iyam amo ka kuma iti boyfriend ko. Adan boyfriend mo? One friend. Naam-amok bayat ti panag-uwok ko. Anya? No busy ka. Inton maminsan nga rodan. Ayun gayam, kumusta ngay ni Gary? Amom, nagkalugan kami idinaminsan nga aldaw. Kat, anya ngay tinapasama. Inisaman nak. Ang mabainak mo't nga umisang. Panagkunak, mairupaan na ka. Asi ka dyan na pan nag-ispay kan ko, ana. Day tangarod ka. Amang ano panunutan na nga stalker ah. Saan ka nga agpakarabi Laura? Delikado ti panahon ita. Saan ang maliklikan, tatang? Talaga ngamin akasapulan nga ag-overtime ah. Hindi mo laam mo. Ado dagiti naluloko a lalaki. Di ka madanagan, tatang. Intulod nakmat jamay sa nga office mate ko. Damagak man kan ka. Kabaalam ka di ti agtrabaho iti dayta a kumpanya. Maano sampay ka day? Day tangarot ti pampanunutak, tatang. Tano saan mo nakabaalan? Nasaysaya at laangan nga agbiro ka iti sa bali a pagtrabahwam. Nalpas kon dagiti trabaho dito'y balay. Ita, mapana kon aglako, Laura. Saan ka di anabanog, manang? Ay kat, nabanugak mo tan aading ko. Asino kumanga iti saan ang mabanog? Ngam kasapulan nga agpatuloy ti biyag. Tano sumarda nga, kasanon nga'y dagiti anak ko. Ay, bilibakkan ka, manang. Adayo ang narigrigat ti trabaho ngam sika. No siyak, masadsaduta kon, manang. Ngam sika, kasla saan ka mabambanog? Kasta talaga, no da pampanunutom a responsibilidad mo. Saan ka basta sumuko? Alangarod, manang. Ingkaglakon, tapno makaado ka. Saan ka kadi asumrag ita? Day off ko ita. Ay, nasayaat nga rod. Tapno adda kadwa ni tatang kan dagiti ubing dito'y balay. Makaamukan tumutan nga agluto iti kaninyo. Wen, manang. Hello? Laura, busy ka di? Adaak dito'y balay mi. Apay? Pasensya ka na. Agpanpanik kami ita dito'y office. Saan mi nga mo ti aramidan mi? Ha? Taapay? Siyempre, awan ka. Sikati makaamu ka dagiti na duma-duma abanag. Mabalin ka di nga umay kabihit. Itaak lang nga day off. Pastra kan nakmanan. Inikan na kami ngamin iti deadline ni Sar. Naskan ka no alapasan mi ita dagito eh. Ay, di mi matamo ti aramidan mi. Tano di mi kano lipasan. Anya ti mapasamak? Tsaka mo. Sungarod na madanagan kami. Day takot ngamin. Takabutang yu ti agtrabaho iti ado. No adda narigat apaset. Panawan yon. Itadyo amin kanyak. Laura, mabalin ka di nga ag-conference tayo. Isuro na kami, no anya tirumbang aramidan mi. O sige, ag-video call tayo. Nakaluto ka din, Laura? Wen, manang, mangan tayon. Ay, imbaglakit din tadak. Talaga na banugak. Saan ako na makapagluto pa eh. Ay kat, agin na nakapay manang. Ado pa'y ti aramidak. Manang, saan ka di akanayon nga ipalpalagip mo kanyak, masapol nga aginanaak? No kastaan na banugak? Wen tay so day tati kasapulan ti bagi tayo. Pues, aginanaka nga rod. Amok akasapulan ti bagim ti inana. Sige man nga rod. Agtugawak man, sakon to ingato dagiti saka. Syakmat manang, inton madamdama,
Dagasenak ni Melody. Papanan nyo? Ag-walking kami kanumanan. Agrekreklamo ak adumagdagsenak. Ngamjakmat ngamin kayat ag-exercise. Ay kat ag-exercise ka nga rudan na ading. Iti kasta, lumag-an ka basig. Isugayam day jay boyfriend mo. Maskulado. Agjijim ngamin, friend. Matlagayam akay kayat mo ti ag-exercise. Gaputa maskulado ti boyfriend mo. Una, kinapudno na. Plano mindag kalaysa. Ha? Pudno ka di day tayo bagbaga? Wan, Laura. Si kanto ti may nga abaya. Sige. Asino nga ti partner ko? Basta, syaktan ti makaam mo dita. Ay na, nabang-aran kami taddakan, Laura. Anya ka diti saan yung nga among aramidan? Ado, isuanas kan asurwan na kami. Sige. Nasken nga rod asurwan nyo. Tapno no awanak, saan kayong agpampanik? Isuro na kami Wen, promise. Suruan kayo nga rod. Umay ka nga ro din. Nagsasaritaan mi, ada kami ti makaamo iti lunch mo. Rumbang laeng Amo manang, nagadu idi ti reklamo kiti biyag ko. Kanayon ko nga ibaga ang mabambanugak. Ngam, tilang gayam ka sa pulan, kat naan-anay nga ina na. Kunam analukmag ka, pues, ag-exercise ka. Wen manang, kanayon ko nga ibaga idi nga awan oras ko. Ngam, nawaya ti oras. Basta amom nga i-manage ti oras mo. Agrek-reklamo ka pa'y nga rod nga awan kwartam. Day takat nga rod manang. Ngam, gastusak mo't agastos. Ay, amom ading, oray syakmat, no maminsan, nagado a reklamo. Ngam no mapanunot kon dagiti kakaanakam, mapunasan dagita a reklamo kiti panunot ko. Ay, naimbaglakit din ta na amiris ta dagita manang. Ita, saan ta una yan nga agreklamo? Amutan ti aramidan ta. Ken amutamaten nga ikamang iti Diyos dagiti rumbang nga aramidan ta. Iso an nalakalaengen para kadata manang. Inta ikamang iti apo dagiti amin nga aramidan tayo, ta iso ti mangigiya kada tayo. Intay matagyaman iti amin akanito. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo, Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.